and na kwa ti hwiche mu a ye pagya once no akwa kwotena WC so agya wonan no ye wi asase so obegu hwiche mu no mpo no still wo campaign ma MPP jo mama kura kasa e chie ma mo boje so na obedi president Kuffour atem ko se ka ti obi agimi anya akwa nkwa na agimi o sebie ye wo bakwasia no bakwasia so nyini sede ba nyansafo nyini be panyinya nyansafo no sa na bakwasia so nyini the one chain won kraman no na won kraman ni sanimu a just kokko obi anum mo fire te boni a obedi ye ti waka che ahwiche mu na wote wo wontina hodi no dala mo Afrifa the let them any hunto se wine what the fuck president Kuffour wa adie nie be yemo adwo mama ne ho to no nie adwo mama wonyare nie at the age onu Kuffour ebusia sisi adie ex-president John Adekum Kuffour ana NDC fo no bi ede na ye twia pia omudi echi omse Sami Kuffour so ba wadale de achese asantesem ehia Kuffour let's talk DH room was the first time I pop into my video. Make sure to subscribe area mama no click e notification bell no so there any upload be about sabit me aka na wa share ama fofra be share na wa like any comment be answer awon no betimi eja e comment section for area mama. Now over the weekend there ex-president Adekum Kuffour NDC fo no bi do manu asi papa yi hu achese enye fitai edidi atema eni kwan se akora aka kire panyine no enu ana omo keka ede kire no na abrantie bi a oye communicator ede ma NDC oye team member kra ede ma NDC anidin ede dela edem eni okupie mo XYZ esewani ense okakire mfunkwa boko nsamfunkwa la boko wa fa amenka sem nkire president Kuffour na fa me ko parliament there be menka sem nkire president Kuffour ondi ni lame menya nkwa betie menya kwala wo na ka say some 30-year-old boy came and sat on TV. No, I'm not a small boy, but let's tell President Kuffour say me dim huni. I expect him to also ondi huni ondi ni lame na memwo kwa na memwo obebu wo Ghana ye nyine hu true car. Let's do the right thing. Ono ene ba ya ye city otumi yi 40 sifiri ho. What kind of economic city no ye 20,000 no ye 40 zeros na ye say please na sika na ye hata ene wakwa ko trefie oba be sikani ene nyankopon se boni a obedi ye ti waka che ahwiche mu na wote wo wontina hodi dala with all due respect I did respect I did respect hwiche mu de ni de mislo please you free be you dey free hwiche mu de no you want on share on judge o kika kano na ebufu ati enne all due respect President Kuffour ene me free enne President Kuffour oh jama me ngere mo ene me free said boni by my hwiche ni de you free won enko ye no enne wonti pastor na o preach him say yem bisa President Kuffour say boni odi ye nzire waka ayemu odi waka hwiche pastor bele kan say who trending video go and check Facebook o preach what is central radio. I'm not on Facebook when you obey the way na call ebusia dela edem no ana yakutie na ba chese wode ex-president Kuffour aye chese wode na ye toothbrush awodi ni twi nesi atese odi na tema onhwe kura se papa na epanyimpo enye onu nko anwa another person so anidin ede Samuel onu so ekotena ye Accra FM ene onu so edidi eye ex-president Kuffour atemie ankasa region ukodina platform so campaign ma MPP ewo Greater Accra and na kwa ti hwiche mu a ye pagya once no akwa kwotena WC so agya wonan no ye wi asase so obegu hwiche mu no mpo no still wo campaign ma MPP enanim guasie we ka santeman onka ho asem okoka kire parliament ekoka kire Bible say o ma MPP be majority because eno na ya de ehia wo Kuffour is telling Ghana for say Baumia is the man of the moment Baumia ehu hia esna santeman asembe no tumfo ka kire santefo wasemo mama sante sem ehia mo eja sana hene ka kire mo Sami Kuffour so ba wadale de achese asantesem ehia Kuffour cheme bako se ka to obi agimi anya akwara nkwa na agimi o sebie yewo bakwasia so nyini se de ba nyansafo nyini be panyinya nyansafo no sa na bakwasia so nyini enti sa wo so ya asantini na prempuntuo ye se de opra de akwa asante kotoko no yenya na bro ena wo ti asempo ntimi nya hwe wo betena so asem president Kuffour 8 years ade a wotimi ye konfa noche akoye accident ward na Kuffour ko siye ward
ɛna Kuffour kosi 8 years after say Dela Edem any support na baby omo pe XYZ ni Accra FM ekototo ayampia edema ex-president Kuffour no ene ne di Okatakyie Afrifa aba o say ehene ni ha mo ne hwan ye noa ne say na amben se mo baba be didi papa ni monyamfo say atem ene ensem de Okatakyie akabi atutubi e de amane omo Sabi mpira no adiasa jo mama kura kasa e ye chie ma mo boje so na obedi president Kuffour atem media de metumi aka che ewura mama ne se sabi ododi ahwede bai wona de wanse na bai more fire se wanche ni won kraman no na won kraman ni sanimu a eje kokko obi anum more fire ni yabaya mo ba ho efri se sabi oso obi kraman pie fri ni fie no okoka wo bi a ye de nipa ne ko hospital ko gi sika fri ni wura ho more fire eti ni wura no ne yebeba ho more fire they let them no won call elections it is okay the president Kuffour atem ye beba wo joma ama so sa if se wo no mu patum yama wo ninti any president Kuffour atem de no more fire exactly eti won kraman ni cheni wo mo shase cheni won kraman no exactly change them no mo form Afrifa aye they let them any hunto se wan aye what the fa president Kuffour wa adie ne be ye mo ati nsemo e be kan kuro mu ano pound for pound more fire na president Kuffour di 85 years ni asesa ne gu aye wiche mu antidie be na ye den ne wan ne na ye dey ye campaign yi jo mama na yere no wai freedom more fire mum sa no more fire tell them more fire jo mama yere no owai more fire pound for pound na wonyini ya wo sra kwatia more fire na jo mama ne ho to no nie jo mama wonyare nie biom at the age o onu Kuffour mpo onu Kuffour w onyanuru ho wonyano dabi ejika na ye de ben disapani yare a beza mama wa ma onko na anu anyai ade no omo ye ne dia na wo mutwitwi fa ho de a ene eblemi wa ho ensamo ye beka ne kuroma ne blemi wa ho na sabi media me ka kire message de omo apala ne wa kire a metibie ene de omo ye no me so pa share the words of eye the let them ene wonto eye the same precisely omo planet de omo beka ne de omo be nyina gobi oyere president Kuffour nyanyansani wo ho dabi omo de eka ye da mase papa na president Kuffour no ko abato dabi da president Kuffour babalot so da John Mahama kwa JJ Rollins din besi ye kon so JJ Rollins din besi e de John Mahama besi ye kon boni a president Kuffour ye so se ye nto ba ma ba omi a na ko meka se nto ba ma John Mahama ye nto ma hwan akento ma hwan akento ma hwan eno what e bie ni da je Kuffour ni ekobisa no a se ye nto ba ma hwan ya ye nto ma hwan e wa bra wo hunu John Mahama na memu open sa pepepe wo hunu de John Mahama ne be ye okay ene de odeba em say shi bobi wo mutiri ye fan to chen na o wa ya ti o mo si ai wo ma ya ti o mo si ai o de wo ma ya ti o se de le de me mutin nka enfie se ai won ka bi aha na wo mo ye no mo se ene Kuffour ne satehene de wallahi aha wo mo de be ye ai etu hwe ya ba bia wo mo suma ne se kwotena ne ai se da bia ka se wo se me no mo na nteda obi bi ni mo musu minimum be o musu no mo ban precisely so anu wo mu di president Kuffour atem se president Kuffour akoka se yanto abama eye bawomia enti ne sade a wonim nyansa ne sade a the boni so akatia the boni so akatia ne se 85 years ti hu iche mu they let them where boni so akatia 85 years no what hu iche mu na ne nwanwa ne de here e wa bra wo de let them yi sabi mpraduasen o maame a wo wa ma meto no more fire na wunyini ya ye nsira kwatia wo wo si ye police ye de let them wo si ye police so otimi nyini du president Kuffour eja e bia nka wo nti say you kwani baje wo na wo ankasa wo titi bi so na wo ka no papa wadi 85 years ti hu ichem ne ho akono chen more fire kovi na ho cha de wheelchair no kwa na ye normal wheelchair no watimo wheelchair watimo no kwa de let them etimi hwa wo guy 85 years na ba ko no so wo ne wase oyi what do you say ya this yes saw go yes saw pani
ni yɛsesa no na honto bɛnyina du hɔ deɛ 85 years wɔnyina du hɔ wabusa wo ho baabi a politics na bɛduru fire honto panini na hyɛ ase panini no Mahama no yɛsɛ wopɛ sɛ ɔhu ɔhene tiri mu asɛm a yɛ ahwɛ nakye ame kasa tiɛni yɛ ogobi ɛsɛ wopɛ sɛ ɔhu ɔhene tiri mu asɛm a ɛfisɛ sɛ wokɔ agona na sɛ ɛyɛ me man hene wɔbɛka biribi a wɔne kyea me boakye ana aka asɛm no wɔ kokoa mu ana wɔma kyerɛ sɛ deɛ yɛbɛkɔ noɔ ɛnti sɛ wokɔ na se kyea me boakye tirɛntira mu ɔhene ne so ɔntirɛntira mu eti nsuo bɛtɔ mframa di kan yi o deɛ de yɛ president Kuffour ɔma tena etu yɛ a wɔn mmienu nyinaa no the same words sɛ Kuffour nim nyansa sɛ president Kuffour nim nyansa na panyin nim nyansa nie when wɔ busa o wei honto na ahwɛ mmarima no ɛbaa yɛ a wɔn ka mmarima wɔn ho no wɔn pa a wɔn didi president Kuffour asa na yɛyi sɛ president Kuffour nyɛ kɔwé nsani. Ebusua Okatakyie ana ye wa respond to ye didi atemu a eye dela edem ene samo ede bre ex-president Kuffour aya me mpese nsem bi se me de ma no betu because obi ho beka say politics ba no kre eye bakope panyini ye panyini no matter what Ghana for ye betima ye politics wa bra necessarily enye necessary say be didi atemu ubetimi pass on a message in a very manner obi kra nka say we a bad person and bibi but said the bia mo be kasa na mo be didi panyi atem ebe wi ase no sorry ana baba be ka che papa panyi no nenso wagu papa n'anim ase akeka ensem a ense ne mfata me ka che mo say politics no e game kekeo enya ade bia wo sa wo fa no world cup na me ka mo say ye beto aba ho be hia se ye bebo yasumdue mo ba fi se Ghana e yasumdue ma any comment bia wo no ubeja el comment section wo e de ama me medi mani bi atwe any update bi aba am side baba be so mo meeting e de na ne pesa nto makram